شفت يا بنت الفيلم الرعب اللي احنا شفناه امبارح؟ ده كان مخيف جدا. اه والله شفت العفاريت بقى اللي كانت بتطلع بتنزل بقى جنب بعض. انت رعبت لما كنت جايه انام، حسيت ان حد هيطلع لي. اه بس والله عادي، احنا كده كده ما بنخافش، ده عفاريت يعني مش لا حقيقي. انا مش يعني عمرهم اصلا ما يعملوا حاجه. هنا فين يا بنتي؟ في حد قاعد جنبي. مفيش عيل. لا كان في والله حد قاعد جنبي هنا. ما في حاجه. ممكن بقى انا بتهيألي، اصل الفيلم ده دخل دماغي. بص انا بقيت بخاف قوي. ده تهيؤات، ممكن يبقى عندك تهيؤات اه ده بجد مرعب جدا بقى. انا في حد حاطط ايده على كتفي. ده حد قاعد حاطط على فين؟ كتفي اهو. ايه ده؟ والله كان في حد قاعد كده. انت هبله ولا عبيطه؟ فين انت كده هتخوفيني؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ خلاص بقى. بس هو انا على فكره تهيؤات. لا انت بقى عندك تهيؤات. بقت هوبا.